Hello, Edmonton. My name is Empress Nyiringango, and I'll be performing on June 17th at the Portuguese Cultural Center alongside other musicians such as the legend Samputu J.Paul and the live band by Afrique Edmonton and DJ Music. Please join us. Bring your friends, your families, and your neighbors, and grab your tickets. The link is below. And I hope to see you. Thank you. Ciao, ciao. Someone like you. Ndaririmbuwera Imana isumba byose. Zamuririmba iteka amanywa nijoro. Agakiza n'ubutware n'icyubahiro ni ibyawe Mana. Ugukomera n'imbaraga byose ni ibyawe. Ugira neza rimwe zamana uri yawe. Urukundo rwawe n'imbabazi nawe birondora. Ndabaramukije ni Mme Jo Edmonton musubiye guhura. Ndaramukije abarundi mwese, abanyarwanda, abaganda, abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi mu mpera zine z'isi: Amerika, Australia, Europe, Asia, Africa, East Africa, Uburundi. Ndabaramukije mwese. Uyu ni Mme Jo musubiye guhura wa Imuhira Media. Uno munsi nabazaniye umushitsi artiste. Kurikirana ikiganiro mube muri abonesha muri benshi, kandi muzogipartage muri benshi. Mukomande ibyo muza kubona byose mubyandike, yego muzamugize neza cyane. Reka rero twakire umushitsi wacu. Karibu muri studio ya Imuhira Media. Murakoze cyane. Ego twashaka mwibwire abakozi ba Imuhira Media. Nitwa J.Paul Samputu, nkaba ndi umunyarwanda utuye Ottawa. Nkaba nishimiye kuza bose kwifatanya namwe mu gitaramo dufite ku gatandatu. Karibu Edmonton. Ufite igitaramo ku gatandatu? Ku gatandatu dufite igitaramo, ariko nkaba ntaje jyenyine. Hari umuririmbyikazi w'umuhanga cyane witwa Ninette. Ninette? Yes. Tuzaba turi kumwe, ubwo rero tubahishiye byinshi. Ni kwa gatandatu. Adresse ngira muraza kuyiduha kugira dushobore kuza kuyereka abakunzi ba Imuhira Media bashobore kuzoza kubakurikirana ejo. Ego cyane muzanywe n'igiteramo. Rero nashaka imbere ko tuza kuganira ivyerekeye ico giteramo, nashaka wivuge abantu bakumenye. None murafise umuryango? Mfite umuryango, umugore n'abana 4 tuba Ottawa. Nabonye n'aba artiste. Yes, abafite umuhungu wajyanye navuga ko yakurikije se. Afite imyaka 14, yitwa Jonathan Samputu Rukundo. Turamukeneye muri Edmonton, nawe nyene tumubaze ibibazo bimwe. Nuko ari kwiga. Ndavyumva yo ni gihe c'amashuri. Ego none mumaze igihe kinini hano muri Canada? Yego maze, uretse ko nagendaga ngaruka, nabaye imyaka 5 mu Bwongereza, mbere nabaye muri Amerika imyaka 7, ariko uko nagendaga nta Canada nkaza Canada, ariko noneho umaze imyaka hafi 4 ndi hano. Ine utekereje, ariko muri rusange umaze imyaka myinshi. None uwo mwuga w'ubu artiste wabutanguriye ngaha muri bihugu byo hanze cyangwa wabutanguriye muri Afrika? Mu Rwanda. Mu Rwanda warashoboye kuririmba, urasohora indirimbo zikaja ku maradiyo n'ibyo? Yego. Natangiye ndi umwana muto cyane. Naririmbye mfite imyaka 14. Ubwo narimbaga muri korale twitaga
Silas Udahemuka hanyuma nza kwiga gitari nigaga muri seminari aho natangiraga kwiga gucuranga nyuma nza gukomeza muri indi shuri nigira ubwarimu ariko nabwo nkajya ncuranga gitari naho hari ibintu byo kuririmba cyane nuko rero nza kuba umuskuti hakaba rero icyo gihe havutse orchestre yitwa Nyampinga mu 1882 yitwa Nyampinga yoba irimo nk'abantu twoba tuzi ba kera bari populaire kugira tubone exactement iyo orchestre malheureusement igesigaye mu bayitangiye niba musigaye banyene mu bayitangiye abafondateur bayo n'igesigaye abandi bitabye Imana ariko nimbuzi n'indirimbo za kera zitwa za Creyo na Shimboke indirimbo za kera kibiri nka indirimbo zizwi cyane ingendo y'abeza zari za Nyampinga hanyuma Nyampinga nayimazemo imyaka 2 hanyuma tuza guhimba indi orchestre yitwa Ingeri nyuma intambara iraba mu Rwanda intambara yabaye ibintu birahagarara Ingeri wanyu Burundi ngeze Burundi nkora nanone album Burundi nyuma Burundi mu mwakoranye nabande nk'abartiste tuzi Matata twarakoranye ba Christophe Matata wow kwanza iyi album nakoze nayikoranye muri studio Africa Nova Africa none mo turirimbira nk'akaririmbo kamwe kugira abantu bashobore kuca kuko nk'aba baca bavuga ati turamenye iyi ndirimbo tuciye tukumenya kandebe yo bazi cyane Nachenda yibuka cyembo n'indirimbo iyo ariyo vraiment nukuri antuka abamwibutse bacamwibuka iyo ndirimbo ndazi kuri populaire abantu benshi barayizi uri mu artiste mwavuze rero ko muzoteramisha iyi samedi niho muzokubita igiteramo mwebwe ndaza kubacishirizaho invitation muraza kuyibona mubone adresse muzoze muri benshi antuka muciye mumumenya abantu benshi cyane nuko rero mwavuze rero ko mwazananye n'undi mu artiste mudamu nawe nyene akomeye cyane nawe nyene araririmbye mu ba artiste ba kera genda mu ruta ariko ukuntu ibintu akora n'ukuntu aririmba na nubwo wavuga ko ari ndamuto mu muto kuko aririmba ibintu by'abantu nyine yafashe generation zose aririmba ibintu traditionnel birimo gakondo akabivanga na jazz umuhanga cyane kandi ubundi ntabwo tugira abakobwa benshi baririmba bacuranga na gitari acuranga yaje muzomunzanira mu gatondo so bandi ngaha vraiment azoza nawe nyene kugira muri imurira media babone bari none sinzi nambabi jere sinzi umu artiste sinzi ibintu by'amajwi woducishirizamo nk'akaririmbo kiwe nawe ariko ngira ko muba mutaririmba kumwe sindabizi bigiza reka azazija azavyikorera byose rero nabikora nabi ego rero ntuzenya muvuze ko mwarakoranye na ba Matata urafise n'indirimbo mwararirimbanye na muri kumwe na ba Matata na ba Christophe Matata hari indirimbo twaririmbanye ariko reka ndebera hari album twakoze y'umuntu witwa Mboneyurad turirimbana na Matata indirimbo aririmbamo nanjye ndirimbamo na Matata aririmbamo na Roni Nitunga
sinzi nimba ndebe ariko abantu ba generation zacu n'umunsi bararyoherwa cyane ndisiyo hese bantu banje munazosiba ejo arahomvye muze bumbaze byinshi nta kamera nzotwara kuko noca ba deconcentre ifo kugenda kwirabira mwenyene nuko rero uvuze reko mwasohoye kuva mushitse muri ibi bihugu umva ari album mwasohoye mukiri muri Afrika mumaze gusohoka hanze kugenda kukwiyesitara kuba hanze naho nyene mwabandanije muri abartiste mwabandanije musohora izo ndirimbo zanyu iyi ngiyi nakuririmbira muze tubyine hamwe n'izindi zitwa za Nyaruguru ndabikoreye muri Canada muri 1999 na album na recording Toronto hanyuma iza kumenyekana icyo gihe nasubiye mu Rwanda muri 2000 hanyuma ngiye Uganda hanyuma muri 2003 nsindira igikombe cyitwa Kora Award indirimbo yitwa Nyaruguru iratsinda bituma njya muri Amerika noneho binjyana muri Amerika ngeze muri Amerika nsinda indi competition international competition bituma nzana abaririmbyi banjye iyo utsinze irushanwa nk'iryo barihira abacuranzi bakagenda tujya New York hitwa isare yitwa Lincoln Center tujya natsinze twari abanyafrika babiri yari igiye na Yusunduru muri Senegal turatarama tuhita tuguma muri Amerika nyine nabo bacuranze abenshi bari muri babiri bari muri Canada witwa Nyabyenda Donat na Sengiyumva n'undi witwa Jacques Nyungura wari muri Amerika bahise bamenyekana nabo buri muntu ajya uko yakora bande ye muri ufite bande muri Toronto muri Ottawa ariko no mu Bwongereza iyo ngiye ahantu haba hari abacuranzi hari abacuranzi bawe wisangiraho muri Amerika ngiyeyo mfite abahari iyo ngiye mu Bwongereza afite abahari iyo ngiye muri Australia ndabahari hanyuma rero muri Amerika twagize imigisha turamenyekana dukora turune muri Amerika hose Amerika hafi y'amastate yose hanyuma tujya gucuranga mu bihugu byinshi mu Buyapani muri South Korea mu festival twahagaritswe na covid niyo bihagaritse ariko mugomba gusubira ku ubu turatangiye mutangiye Edmonton donc iyo ntuze concert muzanye ni igiteramo mwe mwateguye cyangwa ni organisme kanaka yabategura ibemvita mu bandi bimeze gute organisme yishize hamwe akaba ari no manager wacu dufite witwa Chantal
Chantal turazinanye mu artiste nawe nyine akunda aba artiste cyane gose yego umuntu wabyitangiye no muntu dukunda cyane ategura bikunda kandi bagakunda n'abahanzi yarabyitangiye cyane iyo duhamagaye ntabwo dushaka niba hari ahandi tunagiye twabireka tukaza ari Chantal yabiteguye oya ni samedi gusa tuzoba turi kumwe gose ego nuko rero urumva ni we yabizanye ubu rero mwaje muri kumwe n'uyu nimwe muzoteramisha igiteramo cyose cyangwa hariyo n'abandi muzoba muri kumwe kugira icyo giteramo kigende neza ndumva hari n'abandi ariko cyane cyane twebwe mwe nimwe mufise umwanya munini ukwiriye cyane hariyo abantu bicaye ngaho inyuma ya kamera bamaze kuza imbere ya kamera zana amadresse rero tuyashireho ubwo nyine murashobora kuba tubwira cyane nta kibazo na kimwe tuhamenye imbere yuko tuza kubiposta ni hehe Portuguese address ni 12954 52nd Street Northwest Edmonton. Okay, humvise ndaza kubiposta ntimugire ikibazo na kimwe yego nuko rero murakoze cyane ikiganiro ejo tuzobandanya twari kuca tubashiraho undi mu artiste wa kabiri mugabo kubera amadekaraje orere murayazi ngaturutana amasaha abiri ararushe kandi amasaha ageze kure mugabo ejo nzo mubaronderera ndamubazanira sinzi yuko hari ikindi kintu wobwira abakunzi ba Imuhira Media ntashoboye kuvuga kugira tuhave tubasezera mugabo mukabadusezerura dushiramo kandi karirimbo kawe icyo navuga kwari kugira ngo tuvuge ko tuvuye kure tuje kubataramira ntazagira umuntu uvuga ngo ntabwo aza muze dutarame twishime tunezerwe kandi burya ni bwuzi yego murafite ama platform kugira abantu bazoze barakwirikirana ibikorwa byanyu yego mufite izihe n'izihe zose zibaho muri YouTube babaronderera J.Paul Samputu Instagram Samputu Facebook Samputu niho ibikorwa byanyu bikorewa mwavyumvise ama platform yose nayo nyene ndaza kuyabashira muri ecran kugira muzoze muramukurikirana n'umu artiste akomeye cyane namwe murafite ishuri rya ntuze rya art kugira abantu baze baraza kwiga mu ishuri ryanyu ishuri twari dufite ishuri muri Afrika ariko hano muri Canada hari amashuri menshi narizi ko ari rya Samputu rero ry'ikinyafrika n'umudiho w'abanyafrika niyo ryo baryoshe hari amagurupe menshi hari n'abantu baba bitangiye abigisha abana bato umuco nyarwanda bakiga kubyina barabitangiye rwose birahari murakoze cyane rero ntambata ikindi kintu mufise mubwira abanywanyi twari twifuza ko mudushira akaririmbo kuko basezera yego ikashyiraho kandi nanone bazabyina ejo bundi Samputu murakoze cyane mwabonye yuko bizoba bikomeye cyane gose abantu bose muri Edmonton n'abari mu mavire yegereye za Edmonton n'abari bisisi kure fata bisi cyangwa mufata indege n'amafaranga makenya muze dushigikira umu artiste uyu munyafrika wacu tumuteze imbere abanyafrika murabona naho abazungu batubwira ngo dusumba byinshi je nta na kimwe dusumba karibu rero ejo duhurire mu giteramo bye
Hello, Edmonton. My name is Empress Nyiringango, and I'll be performing on June 17th at the Portuguese Cultural Center alongside other musicians such as the legend Samputu J.Paul and the live band by Afrique Edmonton and DJ Music. Please join us. Bring your friends, your families, and your neighbors, and grab your tickets. The link is below. And I hope to see you. Thank you. Ciao, ciao.